Naendi musiaisia nina urocha twende na kuendea na kilungu kitu cha Tuathimwe valata vika ndeni wa kalungu ka mwiso kalatumana yulu wa aini maitu ilembadani ya mukamba na undu maendeye na kumukumya na kumutaya ngai na mwendo wo wa wini uilie ata naendi musiaisia ndeni wa studio situ muthenani wa mundi ninake Catherine ula ukuitha aitutavia mwendo wake wa wini withito wili ata atuvikia kuitha Tuathimwa nimbathi ciake cia kumukumya na kumutaya mwai naendi ethawe musi na wina kinengo cha kwina iniyo isaa yaku wele kuikala nthi na kwithukisya ngewa na mwendo wa aini maitu naindi nina uthocha twende na kilungu cha Tuathimwe naindi tikalivu ndeni wa studio cia Mutongwe. Asante. Ewa gutina gutina timo bya nundu akuka kwetwa ana kuka naindi roje musiaisia weta wata kwa kubenue o wi musiaisia wa Mutongwe TV ni museo na ni mutangie kwa masitwa nitawa Catherine K mwini wa mbathi isio mutai ya ngai umete ba okay Catherine asiwe bandu beta wa kambo kambo niko numite niko na asiwe kwitu zetu niweka kwa una the only child kwa my parents kuiko naambie masomo makwa na asome bandu beta wakamulalani primary school boni ba naambie sabali yako ya kusoma naende waambie kwine ndi Catherine kwina kwa kwina like ka testimony pe bindani muini na naambio wa itau mao we saithia ikweleka ni chao na ina wiye kwebinda ya samono we saithia yangu na maika monongoni yu we saithia suomwe nilienvi nilienvi tundi kulia makule ngabwa ni ngabwendi ni wo ni revelation yokie no naambie kata kwina cartoon hai naambia singendi ni chao kiende aya na naambia kuandika iwe saithia yu tunisi yoka nge kuandika tiwa no nabo yenga ina yanga kinengo kike dhani kinengo ngai unenge ebu itimize siku moja naomba itimie siku moja so ilianza tu kama jokes tukainaona tu kuna mitungi kukumwesi nini and hapo ndio safari yangu ya uimbaji ilianza naende ku studio na kumya wathi na ku nice obo wanga ikwesila wathi ni itina wakumya studio nita mwaka wiba ku this studio the first time the first time ku this studio waina wa record the first time inai last year ni wone naambie you sabali ya wini ni wone ndiye studio na then I record my first audio na evinda you are record ya wewe hata how was the feeling okay niwisi mbathi na ina sio ninaandikite mbathi kadhaa lakini wewe sasa ni kulia hiyo mbathi ngaina no sitikilike una ina kadinayo ka wewe sasa ni kulia sio mbathi ngaina no sitikilike ni society na ndo lange ni wona osietambia no nasia ekandate none niwe unaosie itambia this studio na the first day ilana in the studio imagine producer ona asenye mono ndi muya ainiwa ingia hakuamini and tukarekodi tu na wathi umawio sawa na wetikilika na furahi sana wetikilika kabisa wali wambe kurekodi wewe ba wayusu wa nilinde ni wa my first song wow naende musiaisia wende na kwiwa okewa wake Catherine K ondo watutavya umete ndini wa kambo kana kisio cha kambo naende mitikilitu kwa tewathi wake umwe na no kututavya ni wiva wanato thwathi ba na tambe na nilinde Calvary kwa Calvary katu kwa tewathi usu andikitwe kwa Calvary naende nitu kwende ya na kilungu musiaisia Catherine K Calvary Alexis on the beat muda mwingi nilipotea sikufahamu
Naeni busia ni kwate nwa vikia na kukwata wathi wake Catherine K ula waitie msalabani na ni kwate ni wathi owe uwesi lakini wathi witha we mwa otondu mandiko manga imetha memeo kila muthenya kwasu alama mwisi. Naende Rachel K Catherine K pole Catherine K ni ite wakue kana K ni short form ya kamene kana K no K ni short form ya isita musewa kwa. Ko we this introduction ni nesa rota bianesa very long K ni short form ya isita ya musewa kwa ita Kennedy so no asia K wethe anda na tiweti na muno nisi matwa idea ka tena oto wethe mundu no twaitwa na etumio isitwa yethe ya museye so likilona kwa baadaye naende ni usio naende ukwatania siata naona wina tumurembo twanake muno wethe tuimbia twenda uka watu ne ndo andu malika ako mabisani ukwatania siata kwitha wina family na kuthukuma wathi wea wangai ibinda yonde pendeka okay the we temboyambe prayer is the first thing wiboya ni kananga yobwani se we said we kata ni wa manage maondo aonde maondo aonde ni mako kweli naitwa mama na nimeitwa huduma na zote ni zangu lazima ni zishughulikie so ina take kuomba na Mungu anakulead kwa yote na una manage na yo nenga uwe yes nende inaomba ngoma onde ni wa industry ya music kana ministry ya music kwina mbathi sakwa nina wisethia nina tethia mundu ibayanza wisethia ni wakwata chao ndeto isu ni amubikia mundu leba kubi lose hope wisethia ni kata ni wakwata hope wow kubikia oyu wina mbathi sianata around 6 ila already ni tenanga record see on YouTube naende wini tenesa na we mwana thank you asante sana thanks ndine wa wandiki waku wa wathi niswithia kila mundu etietwe wito kivathukanyo pe andola metha medito wito waku kumukumya ngai angimetete wito wa kuthengesia andu alangi bakubi na ngai angimetete wito wa kunenga andu muwo angi kunenga andu wikwati wa thayo tondu amina kwasia mbathi cia kumbingi uyandika warata kusisia na wethukisia undu ciuka wona message ya kungaitwa kunengete utumani wiba kula kwiandu wo mathengesia bala bengai isi yukata mbathi cia kwa ciukata yani kunenge hope andu alame almost lose hope matena wikwati wa thayo nona na we mathengesia bala bengai wow umundi ukewa ndukwina gospel umundi yukewa ndukwina gospel nimbathi siba witho yina pai no Paiso tikika ni wa gospel and ndiye mbathi kumani imwe muno so sioni sababu ndiye ne sababu nona theki kituma utaina gospel pai kitumi ona kiba pai kitumi okay umundi ukewa ni wambia pai magina gospel umundi ukewa no kwina gospel na ni wanewa muika umwe o thengese bakubi na ngai kana unene wiseria wito waku wititwo muika umwe usakwa muika wiba ubikie kwitha wito waku watie kana we direction ine ya muika uso ni wana youth andu ma muika asu ni monenda muno ku matabia nini kumatabia ndeto through gospel wisethe mama thenge yangai yes wisethe ni mama na bala tuelekele yes maikae na maondo mandi asanti okay pe wathi pe kindu tu iyo mituki nuto no tabia musia isia yulo wa wathi usu una wandikie niki na itina wa mino matabia TV kia na ukwata wathi usu atwetikilia wathi unita ushuda so
nekalile ndi naona ni maondo mengi alanga iwambe tukilia wese bia ona kwa uwezo wako kana kwa vina wako ndiye nitona na wese bia saingi nekalilu nekulia na pitangi buata ti no wathi unita kutungia ngai mobea kumulilikanya balombu miti kwitha ndi ulitwe inililikene nesa balombu miti nengo mutungia mobea. Wow. Yeah. Nende wathi usuita kwata yutabya musia isi ati kwata wathi wepa yeah na ene TV kia na kwata wathi usuaku mpya wathi usuita wititwe nongi nanetele nongi nawetele mausio makuma kula kuingai mekike kwe binda yake yes never lose hope naende musia isi mbitikilitu kwate wathi usua nongi nani etele naende ni wathi wake Catherine K ula umyeiko o mithena mivuthu naende no kwitha we wa wathi mokula we naende ndikuya onaku nongi na wetele ndukethe na kivuvu voyi ngai iyo namba ukusungia wona ngai ta uletwe nuwe kana ukethia no vika bandu ukethia wona ngai titokweti waku ngai ndola wanue ena mubango museo yulu wa thayo waku kila Catherine ukukuya ni itha na wetelo kana etela itha na umisio no yetela ngai nukuvikiana kusungia mboya syaku naende onu ndo no kuya ni wetele na ivo ya ngai no itha na muikiyo na ngai nukuvikiana usungia mboya syaku bayundu umwema ngai ekaitukate wathi usu wake Catherine K.
Wow, naende wathi museo. Thank you. Glory Na to kono God. andikanya kana na ile kwetela. Yeah. Naende kaitu kwate utumani manini musiaisia naende tuende na kilungu ni kwate kana ni waende ya na kwathimwa ni mbathi ciake Catherine K naende umwe aitie ni junior kana Brian Mulei naende na kwathimwa naende ni mubeongeka cia Florence kuma Masaku na thimwa muno vyo ni Francis Kimeu channel iko poa sana naende ni muvea ongeka cia morning SYOMBUA na ni Pauline ninza nzayoni ndaukie kamwe ka Apostle Francis Kimeu naende nuka kwata twamina kilungu ungekasia nataka namba ya sawa utapata ungekasia ni Mutongo TV nitawa Dr. Mwangangi ni Kisumo ukuto wapata clear naende ni movea Dr. Mwangangi we Kisumo nundu wa kutune Mutongo TV naende tikia Mutongo TV ni ngwatanio ya mukamba naende musiaisia ni movea nundu wa kuendea na kutuma mautumani maku naende tikuya ni muvea o ingi nundu wa kusakwa kilungu cha Tuathimwe na ni muvea ingivyu nundu wa kusakwa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba naende mautumani manini wetumandini wa namba itu ya studio ilani ili itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano na mautumani asu ni manavyo vai ndivi otilwa simuni yaku ingi no twatiendeni wa mitandao ya mikumukanilie vala Facebook utukwatia na Mutongo TV YouTube utukwatia na Mutongo TV official Instagram utwatia na Mutongo_TV na ende watu watia ndini wa mitandao isu novikia na kutukwata na kuvikia kumana kila tendeye na ukwete we mukamba na ende ndikuya nduka kwengo ngai evo na engaliko ila yaku otondo mudadani wa umundi tena muswa wa kulilikana kana ngai engaliko ni ila yaku na ketha tingai satani kana mumaitha etha au melilie withayu naende musiaisia twende na kumana chalo chake cha wini cha Catherine K naende ondatika mbuthu ni tukwata mwini ungi mudhanani wa umundi ula wita wa Moses Kilonzo naende Catherine Yeah. wioneleva miaka itano yukite kana uona witha ukunite wia wangai wiana ata miaka itano yukite Miaka itano yukite ni boya ngai ni tha nona ni bandu basa muno kwa huduma eno ya ngai kwa kulift andu ngosio wala me kuiwa kome kwenda ku lose hope ngai nuko mokilia through my ministry yeah. Ndini uwa kiwanza kiichangai kana mawiyala ngai na medienzi ola wikite ndini wa ngosito ndini ukula tu makulio challenging wanini kakwina ni undungi wiva wiwa ngai tawikite ndini wa thayu waku wa kutethia nyija yake takutethia ciana cia ndiwa nina project isu ngwenda kwambia soon tukaenda kutembelea ciana cia ndiwa na kumatethia na kumenenge hope ovala no twenda bado no twenda umakethia kumasisia alisio yeah naende suni wo tha julanga yunenge tendai ambe na wetikila ila watethia mundu musiaisia kana watambu cha kwa kuatethia kana ndiwa kana katena asiai kana kiveti ndiwa kitena mume ngai etha etikila uthaithi usu na nzia ye yulu muno ndinasia mauthaithia langi netikilite lakini Biblia yaite uthaithi ula umutana cia ngai pyo ni ila watethia kana ndiwa kana kiveti ndiwa naende akamba kana asiaise wa Mutongo TV ti vundisi kutambu cha kwoko na kutethia mundu ivandu wina vata Catherine badisa kuikwata na ava mundu kwenda au kwatata kwatia va badisa kuikwata na ava okay baadhi siakwa sikwatikana YouTube withi usearch Catherine K Catherine K AY Catherine K YouTube na bunu ukithia baadhi siakwa ya na hope nisio kwathima kila bandu ni Catherine ya Facebook ni Catherine K YouTube Catherine K WhatsApp Catherine K Twitter Catherine K Instagram Catherine K so wa mandithia Catherine K nungwatia yes asante naini musiaisia vauni vote amba kwekia kolia kana koma thini wakalungu kaka aini maitu naende unatika mbuthu nitulikana na mwini ungi ulawita wa Moses Kilonzo vala kwitha na ketima na mwendo wake wa wini uilie ata naende ekai tuvikie na kukwata
kautandike kanini.